Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Selamat datang di Jakarta. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Kami ingatkan bahwa saat ini belum diperbolehkan menghidupkan dan menggunakan telepon genggam sampai Anda meninggalkan pesawat. Bapak dan Ibu, dengan lanjutan penerbangan dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, periksalah barang-barang bawaan Anda dan berhati-hati apabila akan membuka kompartemen di atas agar tidak ada barang yang terjatuh. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari SkyTeam. Ladies and gentlemen, we have just landed at Soekarno-Hatta International Airport. Welcome to Jakarta. Please remain seated until we have reached our final parking position and fasten seatbelts and each of. Please do not switch on your mobile phone until you are in the terminal building. Passengers with a flight connection request you to consult our ground staff at the transfer desk. Before disembarking, please check all your personal belongings. We would like to remind you that you must be careful when you are opening the overhead compartment. Ladies and gentlemen, we would like to say goodbye to all of you and thank you for flying Garuda.